Yes, ubu ikipe Sport mu biganiro bikomeye cyane n'umukinnyi ukomeye tujye kubagezaho muri aka kanya. Ni byinshi birimo kuvugwa, turaza kwibandaho 5 kuri 5. Ni muze duhurire hamwe kuri izi page zikomeye ubundi tuganire 5 kuri 5. Iyi ni Gikundiro info ikugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Ikipe ya Rayon Sport itega papu ikipe ya mukeba w'ibihe byose FC nyamukandagira. Byose uraza kubimenya 5 kuri 5. Nimba ubwa mbere dushyikira kandi subscribe kuri buto itukura kandi no kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mubona update zitandukanye ku makuru y'imikino abagezweho mu kipe y'Imana Rayon Sport Murera Gikundiro. Nibyo ikipe ya Rayon Sport FC iri mu biganiro na myugariro w'umunyanigeria ukinira Sunrise FC Franklin Onyerabora ushobora kwerekeza mu kipe ya Murera agatangira imyitozo mu Nzove. Mbega byiza, amashi menshi kuri Uwayezu Jean Fide. Uyu ni umukinnyi witwaye neza. Ikipe ya Murera yitegura imikino ikomeye cyane igiye kuza mu kwezi kwa mbere guhera ku tariki 12 aho ifite ikipe ya Gasogi United ku ikipe ya mbere. Ikipe Sport hari imyanya ikomeye byagiye igaragaza ko ifite icyuho gikomeye, akaba ari mpamvu yegereye uyu musore wagaragaje urwego ruri hejuru by'umwihariko mu bijyanye n'imikinire ku mwanya ikipe ya Rayon Sport yifuzaho umukinnyi. Bityo rero ikipe Sport ntabwo ari uyu gusa yagiye yegera bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport umenya bagiye gutandukana n'iyi ekipe imburagihe. Ni mu gihe amasezerano batarimo kuyongera kuba ari kurangiza amasezerano. Hakizimana Adolphe yararangiye, byose birimo gukorwa na Uwayezu Jean Fide ku bantu bamugira inama bamubwiye ko asigaho agakora ibishoboka byose akagura abakinnyi adahenzwe ariko akagura karite ziri ku rwego rwo hejuru. Aya ni amakuru meza pe. Ubu ikipe Sport yongeye isubira ku isoko ishaka umutoza. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwakoze ikintu abafana bifuza. Ni mu gihe bwari bwatangaje yuko Mohamed Wade umunyamauritania arakomezanya n'ikipe Sport. Abafana bi ekipe nguti Mohamed Wade ese umutoza utoje bwa mbere ashobora kuba umutoza mukuru ikipe Sport yaba ihubutse? Bamwe mu begereye Uwayezu Jean Fide haramubwiye ko iyo ari majyabo yaba akoze. Abatagiri bo mu kipe Sport bo bari gutekereza iki? Ko iyi ekipe igomba kuzana abakinnyi nibura nka 4 bakomeye bakaza gufasha iyi ekipe kuko byakomeye cyane ku by'igikombe cya shampiyona. Ikipe Sport ubu tuvugana iri ku mwanya wa 4 n'amanota 27. Uratekereza iki ko FC iri ku mwanya wa mbere kandi ikaba idakeneye gutakaza uyu mwanya? Nuko ikipe ya Rayon Sport igomba gutsinda ikipe ya FC mu mikino yo kwishura. Rero ikipe ya Rayon Sport irifuza kongera amaraso mashya muri ekipe. Hari uyu munyanigeria kuva mu kipe ya Sunrise Franklin Onyerabora, hakaza Kirongozi Richard Bazombwa, hakaza Nunzima Olivier Sefu, hakaza Mugunga Yves n'abandi bari kugenda bakwitwa
icyumvirizo muri shampiyona yo mu Rwanda nka Peter Agorobevo w'ikipe ya Musanze FC. Sasa rero ese byifashe bite ko ikipe Rayon Sport nuko irikifuza uyu mukinnyi? Nuko hari ikibazo gikomeye cyane cyagaragaye muri ekipe. Abasesenguzi begereye Mohamed Wade ndetse n'ubuyobozi batanga inama nziza. Ubwugarizi bwa Sunrise FC bwinjijwe ibitego 15 mu gice kibanza cya shampiyona. Iyi ekipe kirangiza ku mwanya wa 12 n'amanota 17. Ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport byari Majabo yarangije ku mwanya wa 4 n'amanota 27, aho yanganyije imikino myinshi cyane by'umwihariko kubera kwinjizwa ibitego bya hato na hato, kubera uburangazi bw'abadefanseri n'ibindi bitandukanye byagiye bigaragara mu kipe Rayon Sport. Urabizi ko hari abakinnyi bagiye bagira ikibazo cy'imvune bigatuma ikipe Rayon Sport isubira hasi. Dore nk'urukuta rw'ikipe Rayon Sport, Aruna Musa Majyariwa yagize ikibazo, akaba ariyo mpamvu iyi ekipe Rayon Sport irimo kwegera Niyonzima Olivier Sefu kuva mu ikipe ya Kiyovu Sport, umumediateri wa mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda, waje ari uwa mbere n'ubundi ikipe y'Amavubi itsinda ikipe ya South Africa nk'umukinnyi w'uwo munsi kubera ibikorwa bidasanzwe yagaragaje, akagaragaza ko ari umukinnyi wa mbere mwiza w'umunyarwanda ukina mu kibuga hagati. Benabigaragaza mu kipe ya Kiyovu Sport kuko ibitego byose biva kuri uyu Niyonzima Olivier Sefu, kapiteni w'ikipe ya Kiyovu Sport. So bwa mbere agiye gukinira ikipe ya Rayon Sport kuko ariyo yanamureze ubuzima bwe. Urumva ko Kambanaraho akomeje kwitwara neza, nta n'icyatuma n'abariyo batamuzana mu kipe yabo kugira ngo abafashe. By'umwihariko ikipe Rayon Sport iri hejuru cyane kugeza ubu mu bijyanye na transferi, ni mu gihe ikipe APRFC isa nkaho iri kubigendamo gahoro kubera ikibazo cy'amafaranga. Inyarugenge byarakomeye cyane. Urumva ko n'ikipe Rayon Sport nimba bimeze ucyo